Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. President Balashong Thai Jongka Federation of Khasi Jaintia and Garo people uba Wilberth Rani bat editor Jongka Kot Khubor Rupang uba Monarch Shabong hagasngi balang ka khat new tarik unailar arajar arpuar kila penyaso yaladi bat kaseng sain pertai United Democratic Party hagajing yalang kabalalong hayingsa jong MLA ka Shela constituency uba Balajit Senrem ha Crinoline View Shillong. Yakini ki arngut ki Riau Paukmat la pediang buram dau presiden ke UDP uba Met Ba Lengdo harengkat ke jingsa kilang jong ginong yalam ke parti bat ginong kersan. Bamuna kublesi bona ya galai jompi. Babila sim ban rum siaga parti UDP. Kumjo ru yai ba wel badrani. Ibadai unung yalam jongka wain kiseng balang NGO haga jala kejungi ka Federation of Khasi Jaintia and Garo people. Yo lebat kung presiden na bon tulisna but hadin mapila sompai nakakam kung presiden jong ka FPGJP kebangaru maso ya hab jumon bahalin mapila pelai ya gari kalekor ba kumjuru kumud khat to ka piji pila sure ya ka ba bandung no syaka pati di kumlai sipun ba balban ngreyola de kendo suai ka ba bindung badan tak di sukumen pakta banyu ini di agut kiri lomba, na ki experience pa ki feel ki baper baror mo tak itu. Bapiwan ya kabar bindung, siapa political party, juga parti kejungi ke UDP. Hakipon pemensuana kalian juga parti kejungi. Ngalalung siapa parti UDP war japra. Bahkan nangi kipor kadang yai Islam yang percaya betulun yang Islam terjun dari kepati. Yang percaya ya kawan khot banyawer ban perta, serum seneng, keleng ya di paipa nong sung bagi wan banyakersan yang kepati. Bakal support bon. Bagi nyo suwi pertanyaan jumi. Kawai kepala sedang, bagapun kongo yang kebawah hak itu kepoa, kampada pun kongo ada bertata. Kadai hak kebaik election jongkarani konsulsi. Hak kebawa pius marwai, ubalele yang ke arah japra. General election sebenarnya anjok ndai lawan ke by election pa ulo boy sekatong ngim simula sukumen biye balas job kalau kendiat kejeng perkat balai bagalo to kalau yang kapot kimi yang saki by elections kawai sela Adi jadi kelar no, jongi presiden berumur jongi, ibaratnya bangkuai dor play, doktor dor berpuluh. Bahkan tu kupor apa menginai election. Kalau dor ni kejing atatin jiso atatin, smoking susui TM, tapi jing atatin sudah dimulai. Nama kiwi kamnang atatin ban Smith, anda yang bagi itu kopor kami sendirian pada kerja clean with Smith. Itu pun ada yang semua.
Nalnyo ye kibun. Kabala sopla kalong balatam dagi hajar. Babalajit dalani konjoi ila banyak election kam perpoi kepoa ko eleksi kami kaya. Tadi kepoa ni poi tamu dengan nombor. Maklai malah tombol balatam. But ada yang kata kawan sekapa election. Hante hapo mau plan konstitusi. Balabangi kunye ka mau plan by-election konstitusi. Ngim don candidate ang tukupon naman ba SK Sun bangkuhay doang ble ini associate member ng party. Ba't kala simpo ay katukan ni bangin nyo ay kanyang piti kita jaya jing longer tong jong iba Eugene iba doon bangin ang taksi. Ba Eugene iwan ng feel kung mapipiyete poro ang takang batay. If you don't have politics, wala na ipaju ni Ridon, have politics. South name, Dunan, Leba Eugene having to involve politics. Ano na yan to? Ngayon, yan ang jujong, nakapatid ko. Kaya yung mga yung talong, kaya yung trail kat pagkatimu tungi ang pagkapatid kasdang nadu naranin ko. Kabut sa kasyela, kabut sa kamaulan. Ba't balay kawan ka ni katimu ako kapatid ito? Talong ka ay masupla. Ba't ay iba? Katakas niya wer pagkajir kot jungi iparlok. Ba't ay katikasan niya kapatid ito? Kami simulasi noy haga di ketem kepemerintah haki election berbeda. Kalau ke organisation, kalau ke political party, kalau ke unit lagi ke society, lada countdown ke unity baca teamwork, kumpulan lagi bekerja sama. Ngiru na banpoi sekatong tadi. Bawa nak sabong. Ba't ba uwel ba trani? Hagay ka po. Ngipdiyan ngipi dahil yung sukmen sa kapati ka dyan. Ba't ni himiganti ba pinahaya ka ketika man ketika yang joki kung sibenta ka ketika ka dyan ka punya. Kani kadai kagabu kalan kamamday sa upay ba wanu blame ka yung uay yung lalaki ka yung pili. Syurni, kejadian beliau kasih, kejadian beliau jantia, kejadian beliau kalau. Kaya kapag benda na kabanta, ialah kejumpas dia. FKTGP, kita yang kabanta ka welfare, jom baro lain beli kita. Kejadian beliau kasih jantia kalau. Kadai, ngilong ko benar, apa ni kira ni ngilong? Ngir ialah kejong, lagi borom ni. Coba myself, coba. Kabangadon ban keren minta, masih persuau tadi keren kita lengkap. Berkata kapakin kalong bahaginya di santos lagi. Bawang bakpol mentan, nasi go ini jingkel dia. Hai siapa kerja pendiri jombi kalangnya. Badang ikran ini dimaki biar tukho ini kerja pendiri jombi mentan. Semua pion ke ILP kesakut hari. Lada pion yung puro sa mo ni sakut.
Mata jawab piong ya. Mata jawab piong ya doyong lu misakut. Mata jawab piong ya tiba bun kiwi parti mati bangan jer. Tak mau misakut. Tengah masih slow halade dan kata dia slow. Bakimnya di tinggi hari ini siapa bagi pek ya tungku segi jaga ke bulan mana. Kasih janji ya tungku ya tinggi ya ke bulan mana. Di hawa kita ni tinggi ya ke siapa mesti dong. Bahawa kadang ke tinggi tahu siapa. Tahu bah kerja jomo kapojar jomo katahu kam suku kam. Dari rumah kalong ngayu ini mata bakadang ke tinggi. Kabakau namar bahabadon. Kini kijinge ada kiong hapun sana ka ALP dijauh kiong kuwi pat kimat. Mangi kibadai kinu yalam kibadon nakari khasi janti. Ngibyo benta ben si benta lade ben yalam lade ben tupla lade ben tai janti. Yakini kijinge kabak janti itu tu. Dengan apa aban kerpa ni kinu yalam ni. Ada presiden barangba CM buat apa? Kalau dari kapor yang ini minta, bangin hikmat, minum kerja ya kaya dari kebelayaan sebi. Dari bangin hikmat, banyak ini dijinnya jam kerja pemberi. Sudah lebih, bangin dalam inti nama orang sarai di suhu kamha banyak ini. Mereka di kruinya dah, ni pendak begini kohon. Nomor ni kini baru kedai kemensin, kebangi kuah apa? Kemakaran lang bro, hau arjar pulai ke UDP kan bat nakne jauh lakam senja. Malaysia punya budaya. Mari isu di babon, kita ni nak tay. Perkoi apa unang begini perlok dalam impor. Ngawan apa kaseng UDP, ngarang kan isu kita nak kisah mana. Ngawan rang kan isu. Bar ngampala bar kenther isu jangan. Isu boleh kita kisah mana ngampala dari kenther. Bar nganum kenther kita. Kita syong kada umur kada jadi jangan. Bar mentang ngawan rang apa ke parti irung parti ngarung kan bagi isu jangan. Bagi isu yang berjadi Bang nak kuat apa? Banyak selok yang kini isu juga jadi beri. Bagi selok part bagi alam ujungi apa ke parti. Banyak selok bagi alam kubur apa ke parti. Banyak keranlang. Kemenung ini le, kemenung yang perkat. Nama orang itu lah yang election election. Kelam ke isu kan peneran dini, kan peneran dini. Habis election election tema ini benda lagi isu. Bagi isu ni belum sincere. Berkoi ni juang. Kapor mengadang long kumulai lam di samaran. Kibru dikelinga. Kau bawa bawa kayak isu kebabila achieve hak jilong presiden jumpi. Mengaji kubur ngamla menjadi kita. Retang kau yang ngomong. Ladang ala yang election tu kemensim. Ngalong sincere isu. Ngamtip ngajok namjok tamang ngalong sincere. Kata dia. Ngalong sincere sisa. Mendai musulia kan. Kajing jok kajing rem kalau hadirin mengilai kon lagi jeki. Ada ngalong sincere. Te ngawan sikit pi apa pun lagi ngalong sincere pi. Ngamdan tak kau yang cuma dongan penthau dia ke parti ini bandai. Degi part kecil perkat pun lu ngawan berkali ke parti. Ya kecil keren ke parti ini senang keren. Tersingan senang. Lara kadang kalah dengan ban ajumun dan ajumun. Ini keren lah. Nama kita kan kecil tulun kebetulan berhenti. Mana bantulan keluar, ni bantulan berhenti. Kayak apa tulun berhenti apa kecil lam. Jogi ngilam kibulan buram di sini. Jogi ba jeminu, kiba medba, bapol, batikas pendar terter. Apa kecil lam di jumpi. Barang rasul ia gaya. Iba tinggal kita dekat begini. Yang ba TV indah indah fan dengan phone pergi lu. Ia dari kam awal ini. Yang bawah tang siti benar lebih. Yang menisin ke bawah orang ni meningkong tentang semua dalam satu program ini. Nama yang mengadal kamera kamu dah fan yang mana. Fresh pun. Maka cuma yang pi. Mendai ba I musim untungnya. Balong ba. This is the best party. Kami train dan tadi isu jangan jadi beri. Bahasan woi. Yakini buat yang ini mentawar kan ni kau no. Rak nang ni sekman. Multiply. Iki beri kibandan apa UDP. Kami bangkut tangan ni. Ni multiply. Banding pensoal. Bagi UDP kebong kiperlok jungi ba. Kalau day kepuar ban yolokan susah. Ngasngau ba. Idan kikenting kibangan keren kikam taningan. Dengan ngasngau ba ngapun keren. Namar ba. Nidan kapan pensak cikin mau hangnu hangnu. Ya kinangalam janggardi. Kinangalam janggardi kasih jungi. Ngan kadang di semua. Nasi semua konyol kendian. Bang yang ba hakapon bastang hesti ni kanyo yung lejong tiru si
and that will remain in history forever. Finimla on remove. Your first minister jangka jalan dia. Kamli ngakran bangolong komunal. Bawal ba ngamju position yang lebih on communalism. Ngamju yang komunal lain. Ringa kuat kerja pendiri ujung ni kan tiap kami sedang. Nin kamiat kami sedang. Nin bat kesencar. Karena nimut pangkran yang orang ipiran. Nin panur pangkran. Ngaslo nin panur hirup pangbat kesencar kita tiap ujung ni. Bangas ngakuat orang ba. Hadir ke celebration di Panuan. Mereka jelas jungi kadang berhubung senam, nyubusan senam, siswa senam, ngapa aku nombor, chief minister ni kena elam, speaker chief minister ni kena elam bakmat, kindai ni nak kerja berdiri jungi, kindai nak kerja berdiri jungi, kenang bahkan sah history, wah penumlah si berdiri lalu, kublai jamu, ya kinolam jadi FP jong FP udah lang mana, ya kipai baik udah lang ni, bat kamtam, ya kinolam juga UDP kepala pedang sebaiknya, ada kemensium kepala sebut.